Amasan Pathen in phatthei piwin tuni Sunday school class banjom thedinga damna ipji win pa Pathen thangwana ipikin win he tuni ai Sunday school class ding wa hile Simmun somni le thumna athupi PAKAIJAN an Lord suffer in a say home ding wa he amasan lungchin chang ana simu hitin tuni ai lungchin chang ding wa hile Korin thot khatna bung som la khat chang som ni lugup na chuche chang hla na ne owa khona chu na don lai chanuwa ahung kit ka sia pakai thi na chu na phun do jingu he Pathen in Bible chang simu phatthei bu pu hen lang dunia ma sai na sei ding chu sacrament hi in a sei khom ding win kahin dei sai na he sacrament hi ti ting le ta san cha ten ibol te diwa thupi ho chu hi English chun ritual zonga kiti in hi chi hi Christian khat hi na a ibol dingu ito dingu ahlo le pakai Jesu Krista hung ka si a ito jing dingu khat chu a hi e ho hin evangelical ho hin thang pia sacrament hi ni ne win a hi akhat na chun baptism hichi hi class masa Simmun masa chun in a say tawin baptism chu ipi ham ipi bola POIMO ham ti chu in a say tawin ani na chu PAKAIJAN an hichi pa hi tuni in a say khom ding he e ho ta san cha te evangelical hon Christian I hi now elo ta san cha te hi nawa ibol te ding wa thupi e ki piu chu baptism hin chule PAKAIJAN an hi a hi hobung khat member khat hi na sumle pai tu ding dol itu ahilo le na to ding dol ito pa khu hobung member khat hi na zala ibolu a hi pun hinla hi chi khu ipi ham iti a hi le hobung member hi na zalova hichi to ding ho sumle pai tu ngai le tu wa hitia chu ikiman chao hi hichi khu hobung member hi na zala ibol hi chitobang ma a chu sacrament baptism hian lang hichi PAKAIJAN an hi su cha nadinga ibol hi lovin hichi pa hi so cha hi ji wa chu hichi pa hi ibol zo hi ti pa chu in a he thim divin idewin a he baptism hi ta alole PAKAIJAN an hi so cha na hi lo a hi wanga hichi hi so cha ho zo si in pakai Jesu Krista hung ka sia abol te ding wa thupi khat chu a hi ti chu in a he thim divin e seino movin a hi che baptism le PAKAIJAN an hi sacrament itiu chu a hi PAKAIJAN an chunga ngai dan chum chum hi che PAKAIJAN an elo le an thing a hin ngai dan chum chum o min a hi chu o chu in a vet khom diu hin tin Roman Catholic hon PAKAIJAN an apum danu ana veute thim pu pan changla le leng pi tui tauna akat do ting le changla le leng pi tui chu Jesu ta sa le ti san su a chang a hi Roman Catholic hon ata san danu chun hi che an thing in ido nawa elo le ine nawa leng pi tui le changla chu thim pu pan tauna akat do zo ting le hi che changla chu Jesu Krista ta sa ta hung ki su a elo leng pi tui chu Jesu thi san ta hung ki su a hi tin apom movin a he Lutheran tile Martin Luther thu hil zui ho ama ho chun ipiti apom wam iti ale Jesu ama sata apan lo wangin lhagawa pang a hi ama ho na pomu chu pi ham tile hi che leng pi tui le changla hin Jesu ama ta sata wanga pang poi hinla lhagao pang a hi ti hi apom win a hi Reform Church hon Jesu chu lhagawa apang nai ahinla changla le leng pi tui chun apang poi ama ho na pomu chu pi ham tile Jesu Krista chu hi che an thing in ne lai vi hin ajaw nai hinla hi chi leng pi tui le changla awang chun
lhagao hen lang ta sa hi zong le apang pui ti hi amahon ata san chu hi ele zwingli ai lo le eho evangelical ho bung hon ipomu chu pi ham iti a hi le pakai jesu chu lhagao le ta sa in chang hla le leng pi tuya apang pui hi cha apang pui ti pau hi che an thing in ne na wa chon Pathen ilawa omo mong pui ti kisei na hilovin hi che chang hla le hi che leng pi tui chu jesu krista thisan ta le ai lo le ata sa ta hi pui hi che chu jesu krista e ho dinga hong ki pi do na ai lo le jesu krista e ho khela hong thi na mel chi na ki si me hi ki bol a hi ti na zo a hi che an thing in ye teng le jesu krista ilawa ong pui ti kisei na hilo hi chi hi pakai jesu kristan e ho adinga hong thu na ai lo le e ho e hu do naw het jing na dinga ki bol zo a hi luk bung som ni le ni chang som le ko achun jesu kristain chuin chang ha alan athangwa zowin a he bal balin ama ho apin hi chi nang ho dia ka pi do ka ta sa hi keima ni he jing na dingun nevin ati hi chi a jesu krista in seizui ho to hi chi pakai jan an ane pe nun jong jesu krista in seizui ho ko ma kichin ta se chu pham tile hi chi na bol dingu hi keima nei geldoh jing na diu keima nei he jing na dingu wa na bol dingu a hi tia hi seizui ho an vai hla a hi Korin thot khat na bung som la khat chang som ni le thum le som ni le gup sung chu isima ai jong le polin jong hi chi pakai jan ana chang hla le leng pi tui do nu wa ine pau hi jesu krista ai ho khela hong thina a tho no ho I het jing na diu le jesu ke khela hong thi hi ai lo le pakai jesu krista hu wanga hu hin ka hi ti I phun do na wa I bolu a hi dan mu thein omin a hi hi che ji a chu e ho evangelical hon ipibola hi che jesu krista thei tui ho elo le hi che chang ha ho chu jesu krista ta sa ta elo le hi che jesu krista thi san ta hi poi ti ai po muham ti ai le I bible jing wa zong akimun a hi jesu krista jing in zong hi che chang ha ho ka ta sa mel chi na hi ke het jing ding in bolun ti a ana se ji a chu hi che pakai jan an pau hi pakai jesu krista het jing na a ki bol zo hi pakai jan an POIMO na ipibola hi che pakai jan an elo le an thing hi christian ta san cha ti adinga POIMO ham ti hi inavet khom ding wa hi akhat na chun krista thi na le hin na ve sa na hi chi pakai jan an elo le an thing ine pau hi pakai jesu krista hin na le a thi na ve sa na hi chang ha chu ni pi ve sam ti le krista hin khu cham kim na ave sa hi hi chi chang hai ne pau jesu krista ta sa ine pau chun jesu krista chu a hin khu cham kim hi dan e ave sa hi jesu krista cham kim hi ji a chu e ho chon sit na ko na e tha do thei hi jesu krista chu chon sit na nei ai lo le chon si na hi tale jesu krista chun e tha do zo lu ding hi hinla jesu krista chu chon sit na to pin tha lo chon sit na nei lo hi ji a chu jesu krista ahin khu chu cham kim na anei ji a chu e hu do thei hi hi che chang hla chun jesu krista hin khu cham kim na ave sa hi leng pi tui chun atisan e ho chon set ngai dam na dinga api cho ave sa hi hi chi thei tui jesu krista tisan tia idon pau chun ipi ave sa ham tile jesu krista in e ho chon set hat do na dinga atisan ahung pi pa chu ave sa hi avela chon set ngai dam na dinga thisan pi ngai talo a hi ji a chu hi che ki bol hi mel ti na le gelo jing na hi
nidanga chun Old Testament phalai chun event na hile kum se ahin mi ho hin pakaya kithoina chon set ngai dam na dinga kithoina asimu angain ahi ahin la pakai Jesu Christa ahung thia e ho khela ahung thia kun chun hi che kithoina chon set ngai dam na dinga kithoina pa chu ngai chatalo ahi Jesu Christa chun khat veya abona ahung pi chai ta na hi hi che ji a chu hi che kithoina angai ta lo ji a chu a phat chia hi chi ho gel lo na ding ai lo le mel chi na ding a chu hi che pakai zanan hi ine jing wa hi ani na a chun ki pa na tu pa Krista thina phon do na hi Korinto khanna bungsom le kha changsom ni legup na chun izene mitile hi che chang han ne wa hi che khona na don lai che wa hung kit ka sia pakai thina chu na phon do jing wa hi pakai jan an hi pi bola ine uham ti a hele hi chi ine pa hin ipi proof abol ham ti ale Jesu Christa ke khelina hung thi Jesu Christa chun ke khela ka chon sen man hung pe ti inop na wa hi chi ine o hi chi chun Jesu Christa chu chon se ho zo se khela hung thi hi ti chu i phun do naw khat hi chi chi a chu pakai zan an elo le an thing ine pau hin ki pa na thu pha ti ting le Jesu Christa e ho khela hung thi Jesu Christa chu so cha na hi ti pa chu ki pa na thu pha hi che ki pa na thu pha i phun do naw a hin a hi azi chu hi che pakai zan an ne zo si elo le an thing ne zo si chun Jesu Christa ke khela hung thi ke chon set ja hung thi hi ke hu do dinga ka chon set mana petai ti a ki don a hi ji a chu hi chi chun ki pa na thu pa elo le Jesu Christa na to chu a phun do a hi pakai hung ki na ding ngai tu na le gel lo na pakai zanan hin pakai hung ki na ding ngai tu na le gel lo na a piu win a hi aji chu hi chi hi hung ki ka si ai bol ding a hi pakai Jesu Christa chun hi che pakai zan an hi ka hung ki ka si a na na bol ding a hi tin thupi a piu win a hi hi che ji a chu hi che pakai zan an elo le an thing hi ne ting le khat veile pakai Jesu Christa hung ding a hi ti egel lo sawin a hi alina chun Christa apum khat hi naw igel lo na diu a hi pakai zanan hin ta san cha te hi khen chomum lowa Christa atipum khat hi ziwa pum khat hi naw egel lo sawin a hi Christian te elo ta san cha te ho zo si hi Christa to pum khat ti pum khat hi win a hi hi che ibon chawa ti pum khat hi ziwa chu koi mi hi han lang koi pau tho jong le hen ta san cha te ho zo si hi pum khat hi naw atha ai gel lo so a hi Korinto khanna bungsom changsom le sigina chun hi chia hin changha pheng khat se a hin e ho tampi jong hi ta sa khat se hi we i jenem ti le ibon chawa changha pheng khat changkhom hi we mi chom hi jong le hen changha pheng khat changkhom hi we hi che Bible changa kona kitchen tai M.Th chu pi ham te le ta san cha te hi che pakai zanan ine na wa kona he pum khat Jesu Christa to tipum khat hi ja chu ibona pum khat hi dan hi egel lo sa kinu hi anga na chun Christa ngai lu na le ta san su det na pakai zanan chu pakai Jesu Christa e ho khela hung thu na le thi na vet sa na a ibol chun Christa ngai lu na atha ai mu do kin uve hi chun ita san naw jong asu det a hi pakai zan an chu ipi bola ki bol ha miti aile hi chi hin Jesu Christa e ho khela hung thi na ai lo le athu na
hi chi ho vet sa na hi chi ho GELDOH jing NEDINGA ibolo hi chi pa chun Krista ngai lu na hi athai mu do sa kinwa hi chi Krista ngai lu na athai mu do na wa ko na chu ita san na jong asu de hi ema ho bol the na le phat na zala so cha hi lo da no avelin ei GELDOH sa uvin hi chi chun Krista ngai lu na alo pi dan ei mu sa uvin hi chun ita san na jong asu de ji in hi ta hu hing na so cha na hi e ho a ko na hi lo dan e ho bol the na ko na hi lo dan hi athai mu do sa wa hi chi chun Krista ngai lu na hi apun sa Krista ngai lu na apun dung zu ya chu ita san jong asu de hi chi ji a chu PAKAIJAN nan e lo le an thing hin Krista ngai lu na le ita san naw asu de ji hi ai le PAKAIJAN an koi ho ne ding ham koi ho chun PAKAIJAN an hello le an thieng hi ani ding ham sol cha te bung ni chang som li le khat le som li le ni na chun tin ki sunin hi zi chun asei jok cheng se chu baptize achangun hi chen ni ko chun mi sang thum zenin abe ta ve ama ho chu sol cha ho tu hilin jong an thieng jong in jong chule tawin jong gun chu tain apang det jing na tawe akhan na chun an thing chu koi hon ne diu ham tia hele hi che Bible changa kona imu na wa kona chu PAKAI Jesus Krista ta san ho bon ani ding hi ani na chun baptize chang ho boin ani ding hi PAKAIJAN an hi e ho khela Krista thu na mel chi na ki bol a hin ata san lo ho dinga apan na lo hi PAKAIJAN an hi ve na hele Jesus Krista ke khelin a thi ai lo le Jesus Krista zala hu hing ka hi ti hon Jesus Krista GELDOH jing NEDINGA ki bol a hi ji a chu hi chi ta san na nei lo ho ai lo le baptize chang lo ho adinga apan na a meaning lo a hi hi chi ji a chu PAKAIJAN an ai lo le an thing ni ding ho chu baptize changa ai lo le ta san na hu hing na ni ho bo hi ding a hi ai le PAKAIJAN an NEDINGA LOMHO koi ho chun koi tabang ho chun hi chi PAKAIJAN an hi ani diu ham Krista to ki gui zop na phata nei ho akhat na chun Krista to ki gui zop na phata nei ho Korinto khat na bung som chang som ni le khat na chun nang hon PAKAI khon le thilo khona na don khom thelo diu PAKAI do khang le thilo do khanga an kung nom khom thelo diu a hi ta san cha khat baptize chang sa hi jong le chon se na I tha ki na kisi na inei lo wa hi le ne lo wa pha hi azwai na seu chun koi hon PAKAIJAN an chui ne the ham an thing chu yum theu ham ti a hi le ta san cha baptize chang ho ti in a sevin a hi hilna ta san cha khat jong baptize chang sa khat jong chu chon se na la thik thaki the hi hi chi chon se na I tha sungu wa kisi na nei lo Pathen lam bel nei lo chon se I bol jing lai wa chu hi chi PAKAIJAN an hi ne lo wa pha hi a ji chui pi ham ti le hi chi Bible chang sim na wa ko na ki chen ta mu the cha pi ham ti le chon se I bol jing lai wa hi chi PAKAI do khang ai lo le PAKAI an hi ne dinga kilom lo a hi dan I Bible chang sim na wa ko na I mu the chu a hi ani na a chun so pi to ki cham ho bon ani ding a hi M.Th pungu chang som le li na chun a ji chu mi su khil na nangai da mule wana na pawin jong na su khil na ngai da min te hi che Bible changa ko na ngai dam na su pi ki ka ai lo le ho bung member ho ki ka ngai dam na POIMO dan mu the na umin a hi ngai dam na iti ting le ngai dam na be ya hi su pi ki ka ai lo le in su mi te ki ka hi ki cham na thelo a hi Bible chun Pathen ni pi se am tile nang ho na mu jingu
hobon na ngai lu lo wa hile itia namu khalo wana na pau chu ka ngai lui na tiu chu iti theding ham tin bible in jong ana sein a he imu jing hobon ki ngai lu thelo wa imu khalo be pau Pathen ka ngai lui tiu chu thelo a he chubana Pathen ngai lu ti pa hi pi ham te le Pathen na ha jeng mi hem ho to ki tu mo lo ti thelo a he Pathen ngai lu ho chun ain sung mi ai lo le asu pi ho tong ki tu a hi asu pi hong angai lu a hi hi che ji a chu su pi to ki cham ki ti chu Pathen lung de lam Pathenin ade hi ti chu he the no min a hi M.Th bunga chang som ni le thum le som ni le li na chung hitin ki sunin hi je chun mai cham phunga thil to din hung ta jong le chun chua chu na su pi na chunga lung himo na gel do le mai cha maya na thil to ding dal han na su pi chu to ga ki cham masan chu zo ting hung kin in lang thil chu Pathen ko matu in hi che bible changa ko na M.Th chu pi ham tele mai cham phunga na din mai cham to ding bo wa ta hi che pha na ong chu na su pi to na ki tu lo na gel do ai le hi chu ga ki su cham masan cham na ga siam masan ti zo ting le hi che mai chama na thil tu ding chu hung tu in atin a hi che ko na Pathenin su pi ki ka ki cham na ade dan hi M.Th no min a hi che su pi to ki cham lo ho chu Pathen to aki gui zom now ai lo le Pathen lung de lo lama hi zia chu hi che pakai an thing ni ding ho chu su pi to ki tu Pathen lung de lama hin khumang ho a hi angain a he ai le PAKAIJAN an ne lo ding ho koi ho to pang chun hi che PAKAIJAN an he ane lo wa pha ham ti hi inavet hom ki ding wa he hi che hi hang pia Korinthot khanna bung som le khat chang som ni le sekia pa som thum le ni chan chu ina simai le e hon jong he the ding wa he a khat na chun ping tha na di ta nei lo ho Korinthot khanna bung som le khat chang som ni le ko a chun i jene mi ti le pakai ta sa chu ipi ki se na hi hello wa ni a do na chun ani a do na ko na achung thu akitan a hi ta san cha te adinga hi che PAKAIJAN an hi Jesu Christa GELDOH jingna a kine a hi ai na koi tabang hi che ta san na di ta nei lo pin tha na di ta nei lo ho chun PAKAIJAN an hi ipi bola kine ham ti hi a het thim lo ai lo le amining a het lo a hi che tabang ho chun ani a hi le Pathenin achunga thu atanding a hi dan i bible chang sim na wa ko na M.Th che a hi baptize chang lo ho so cha te bung ni chang som li le khat som li le ni na chun hi ji chun a sei jok cheng si chu baptize changun ama ho chu an thing zonin jong chule tawin jong gun chu tai na pangde jing tawe hi cha ko na ki che tai M.Th chu phiam tele baptize chang ta san ne ya baptize chang ho bowin hi che PAKAIJAN an ai lo le an thing ani ading a hi baptize chang lo ho chun hi che PAKAIJAN an hi ani lo ding a hi dan hi che bible changa ko na jong he theu hi athum na chun hobung dan POIMO hi che a hin bible a reference hobung dan POIMO ho ne lo ding hi ti chu bible a ki chen tai ni ki muhin hi jong le hobung dan POIMO chu koi ho tabang ham itia hele hobung in dan asim palke ho chu hobung dan po a ki koi ji hi bible in hi che pha la ya chu hobung dan po a ki koi ti ho hi anaki sei kha lo ja chu bible a jong lo hi mai the hi jong le hobung dan po ho chu koi ho hi ham itia le hobung in dan asim palke ho chu hobung dan po ma hi ai le hi chi ho chu hobung dan palke ho chu alang khan ai se ai le thumang lo ti di ham ai lo le dan palke ho chu thil pha ai lo le chon pha ki sei thei mo mo lo a hi government jing in jong dan palke ho chu jela ko hi
hiche tabanga chu ho bung dan pal ke ho chu Pathen thu to kitu lo ahi a chu ama ho chu ho bung dan pom suwa chu kisina newa ho bunga lalu te hitaka siwa chu ama hon PAKAIJAN an he ani lo ding wa he alina achun nung chona kisim tha lo ho ama sanjong in sim tawin Korintho khana bung som chang som ni le khana chun ipiti seam tile chon sen na bol puma Pathen ho kiti thelo hi chitabanga chu chon se thili bol jing lai wa hi che PAKAIJAN an helo la an thing hi inne khom thelo ding hi ti hi Korintho khana bung som na chun ki chi taina ki mu thein hi hi chi ji a chu ping tha cha hi elo le baptize chang sa hi jong leo hen chon sina inal hu kinuwa kisina ni lo Pathen lam ibel kilo wa hi le hi chi chon si di bol jing lai wa hi chi PAKAIJAN an hi ne lo wa pha hi ai la hi chi he thiem ni diu chi piam ti le mi hiem wang chu i het ka hen lang i het lo ka pha chia chon sit aki bol jing thowin a hi hi cho chu ki se na Halloween loi khat chu nung cho na abol ngi ho pha chia ga bol ho ki se na thang pi a hi koi ma chu mi hem khat chu chon se talo mo mo kyung pon mi zo si aki chon si na hi hi zong le nung chon le i het lo ka ai lo le i piam khat tiap chon se ga bol kha ki bang lo hi hi chelaya ki sei pa hi piam tile abol ngai ho apin tha masanga ahin khomandana kinung chon kina chon sen ho bol jing puma hi chi hi ne lo ding a hi ti ki se na zo a hi ai le PAKAIJAN an ne masanga gel lo ding hi chi ne masang wa hi ipi gel ling ham mi loi kha chun PAKAIJAN an ai lo le an thieng hong ki hop ting le baptize si chan ji wa ping tha cha hi ji wa chu i ma azong gel be lo wa mo ne ne zong tam ta kyu min a hi hin la tu ni a hi chi hi mo ne ne the hi lo dan hoi tai ngai tu ma sau angai dan hi inavet ki ding hi a khan na chun an thing ne le don dinga thing lo a hi wanga ni a dona om le ama thim lo ki chan sa hi ding a hi an thing ni dinga thing lo ahin la aman hitabangan alhin lo wanga chu ani te ya hi le thim mo chan sa om ding a hi Pathen thutan na achunga hlung ding a hi Korintho khana bung som la khat chang som ni le segi achun hi je chun koi hi le alam lowa chang hla chu ni a hi lo le pakai khona kona don ham chu pakai ta sa le tisan do na chon sia ki sim ding a hi ane dinga hling lowa ne te ya don te o ma hi le Jesus Christa tisan le ta sa chon sia ki sim ding a hi tin Pathenin a sein a hi even ai le Bible sung jinga jong Korin mi ten ane dinga hling lo sa an ne jewa achungu wa Pathen lung han na chu a gona api inavet khom ding a hi akhat na chun pakaya pathi mo chan sa na Pathenin Korin mi ten ne dinga hling lo sa an ne jew chun thim mo a chan sai ne hi ani na chun ta sa thina apin a hi athum na chun pakaya pat eng bol na le gim bol na hi che alhin hling lo sa ne jew chun Pathenin eng bol na le gim bol na jong Korin mi te chunga an thun sai ne hi chule thim mo chan khom na wanoya thim mo chan khom na an pekinin a hi hi chi a chu tu ni ai athai gel lingu hi chi PAKAIJAN an elo le an thing ini ding ku na hi chen ne ding ai kalhin mong hinam baptize ka chan ji ta san cha ka hi ji amo ne the lo hi hilla hi chen ne ding ai kalhin hinam ti pa he atha iki gel nga hi Korin mi te chunga thil so pa chunga alhun lo na ding hi hoi tai gel nga hi ani na chu ne masanga e ma ki khol ma sa ding ama sa ise ma bangwa Korin mi te chunga thil lung ho ise ma bangwa chu hi che an thing hi mo ne the lo a hi chi a chu ne dinga kalhin hinam
neding lom kahi nam ti hi ine masanga hi ei ma hin khu hi hoi tai ki khulu angai na hi Korinto khana bung som le khat chang som ni le gen na chun mi hem ama chi ki khol til hen lang a ki khol dung zuin chang la chune hen khona konin jong don hen Korinong chun ki che ta se chupiam tile mi hem hi che pakai jan an ane masang hin mi hem o zo se hin ki khol til ngai dan hi asein hi nedinga kal hin hinam alo le don dinga kal hin hinam ti pa he hoi tai ki khol tiluwa Korin mi te chunga thil so e ho chunga jong alhun lo na dinga hi iki khol til masau angain hi Pathen thuta nai chan lo na dingwa ne dinga hling ka hi nam ti iki khol masau angain hi hi che je a chu pakai janan elo le an thing ni ding tingule igel lo te dingwa de um chu pi ham tile ne lo dinga nedinga hling lo sa ni ho chu pakai lung hana achungwa chu jin hi hichi je a chu pakai lung hana I chungwa chu lo na dinga chu hichi an thieng elo le pakai jan an nedinga hi kalhin hinam ti pa hi iki khul ma saw angai hi pakai janan ECA constitution a kisun ho ne khat ga veutin hichi pakai janan hi ordain pastor ngein a bolding a hi a hop ding hi aki thu pi ding hi ordain pastor le upaho boin hi ding hi ama sa neu khat in se tawin hi chi pakai janan le baptisma hi sacrament a hin hi chi sacrament te ni hi e ho evangelical adinga ipiha christian ten ibol dingwa thupi ta ibol te dingu khat a hi zia chu hi chi thil thupi rituals iti ho khat hi abolinga hi milham thinglo a hi chi ja chu ordain khel ngaya a hi kimandung zuya jingka sun chule jana bol the a hi chi pakai janan he sun khel jan khel hello ikiman pha na bol the a hi ata sana baptize changsa kum som langa be hon bo ane ding a hi damlo ngai cha om le alup na chunga gapi thei hinti hichi ata sana kumsom lenga amasan jong ne khat baptisma chang ho kumsom lenga chung iti pau chu ina sevin ji chu kumsom lenga pana chu sile pha ama dinga decision la thei hi ja chu kumsom lenga hi athang pia ECN achi pi khat chu hi baptize sanga kumsom lenga hing ho chun hichi ane thei ding a hi koi to bang chu damlo na ji a hoina hong thelowa ane thelo ma hele insung mi ten pastor pa he sawale pastor pa le upaho ki thuwa hobunglam ka ho ki thuwa ain muna jong agane sa thewe hi chi alhang pia ECA constitution in pakai janan thua asun ho chu hi tuin alhang pia velvet na anane wi ten akhana chun pakai janan hi tasan chate zo sin pakai jesu hungkit ka sia I bolding wa thupi ki piu cho hi che pakai janan hi jesu kristan ka hungkit ka sia hi chi hi nana bolding we hi tia tasan chate zo se thupi ei piu cho hi pakai janan hi krista hin le thina ve sa na hi ipi bona pakai janan hi neu ham tile jesu krista hinle chule athina e ho adinga hung thia atho gimna ho vesana hi pakai janan hi krista chu ke khelin ahung thi ti phondo na hi jesu krista ke khela hung thi hi ke chon set khela gimgen the hung thu a cross a hung thi hi ti I phondo na wa hi che pakai janan hi ini jiu hi pin tha na di ta ne ya baptai chang ho bon ani ding a hi pin tha na nei lo ho adinga hi chi pakai janan hi a meaning lo a phat chum nom lo a hi chi ji a chu hi chi pakai janan ne ho chun jesu krista hu hing puak kisan ho bon ani ding a hi chile baptai chang ho bon ani ding a hi
an thing dinga hinglo a hi wanga kha le pathin lung han na achunga chu ding a hi pathin lung han na achunga ichungwa achu ding i dei lo wa hi le amasan koi tabang ho chon diu ham koi tabang ho chon lo ding ham ti neu khat in a sevin iki khul chilowa pathin lung han na ichungwa achu lo na dinga he ane lo dinga LOMHO ne lo wa pha hi ane lo dinga LOMHO sa i ne te wa le korin mi te chunga pathin lung han na chu banga i ho chungang chu ding hi ti hi athai ge lo ding un de umin hi pathin lung han nai chungwa chu lo na dinga an thing dinga kalhin hinam ti ki hul masa ding hi hi chi zia chu isei ma bangowa an thing ni dinga he kalhin hinam pathin lung dei lama hin khu kaman hinam kain khu hi pathin to kinai na a kaman hinam a hi lo le chon sin na jing kapin tha masanga kahin khu banga kaman kin ham ti pa hi hoi tai ki khuluwa ping tha cha hin khu man ding dana kaman hinam ti pa hi atha ai ki khuluwa hi chi ki khul dung zuiwa ane dingin kalhing nai alo le ane dingin kalhing pui ti pa hoi tai ki khuluwa hi chi pakai janan hi mo mai me ya mit ahop mana alo lo ho mu miten kum khana ni ve ham thum ve ham abol me mana gamo ne jeng hilowa in khuai hoi ta ki khul na ne ya hoi ta ne dingin ikiti mun ehi achuti lo wa hele e ho adinga phatthei chan na sanga chu hi chi pakai janan ine pau hi wang si na ai lo le gen the na in ho wa e puilu zo the we ehi hi chi ja chu iki khul ma sau angai in ehi hi chi ho chu alhang pia tuni Sunday school class on dinga e sei thi win tin isei khil isei walum le pathini nei ngai da mun tin isei kha le pathinin i chan chiwa din angai tha zo si adingin phatthei bu pi taw hen ki pa e